a i da vide precizan opis Drugog svjetskog rata koji još nije došao, bila je tek 1929. ali vladika Nikolaj je kao čovjek duhovno prozorljiv i mudar već video kako će to izgledati. Rekao je da će to rat biti bez imalo milosti, u kome će mnogo više stradati civili od vojnika i da će za razliku od prethodnih ratova u kojima su se slavila junaštva, ovaj rat biti bez velike slave i ostavit će krvave tragove u istoriji. Da li smo mi blizu drugog Hristovog dolaska? Pa to je pitanje koje mi često postavljaju u ovakvim emisijama i prvo bih voleo da se zna i da za jednom zauvek gledalci zapamte, ja nisam čovek koji se bavi apokaliptičnim pogađaštvom i čovek koji tvrdi da će sutra nastupiti drugi Hristov dolazak i strašni sud. Jer je rečeno u Svetom pismu, u tom času niko ne zna do Boga koji je na nebesima. Znači, ako niko ne zna, pa čak ni anđeli, kako kaže Gospod Isus Hristos, onda kako ja da znam i zašto bih ja takvu tezu iznosio. Drugo, cilj ovih emisija nije da širi među ljudima strah i paniku. Ljudima je već dosta od straha, oni su umorni od straha. Kao što je rečeno u Svetom pismu, ljudi će umirati od straha očekujući buduće događaje. Moj cilj je da racionalno, razumno, iz hrišćanske perspektive izložim ono što se o tome može znati i što mi imamo u Svetom predanju, ali ne da širim paniku. I drugo, ja bih zamolio gledalce koji ovo gledaju da shvate da ja govorim iz perspektive pravoslavnog hrišćanina. Moja perspektiva nije ni perspektiva geopolitičara, ni stručnjaka za vojna pitanja, ni New Age mislioca, ni onoga koji veruje u leteće tanjire, ni onoga koji će vam obezbediti ezoterična znanja. Ja nisam nikakav okultista, astrolog i tako dalje. Ja sam skromni pravoslavni hrišćanin koji se trudi da na osnovu Svetog pisma i Svetog predanja Crkve Božje od istoka posvedoči ono što se o datom problemu može znati u razmerama mog ograničenog uma i iz perspektive jednog ograničenog čoveka. Kao što je rekao španski filozof Ortega y Gasset, svi smo mi ograničeni svojom perspektivom. Nadam se da će se to i u ovoj emisiji shvatiti. Još jednom pozivam gledalce, one koji smatraju da perspektiva pravoslavnog hrišćanstva nije dovoljna za tumačenje ovoga trenutka ili ne veruju jednostavno ili smatraju da je to nešto pogrešno, da ne gledaju ovu emisiju. Emisija je namenjena samo onima koji svojom slobodnom voljom veruju da je Bog sazdao čoveka, da je poslao svoga jedinorodnog sina, Gospoda našeg Isusa Hrista, da čoveka iskupi, da je Hristos stradao i vaskrsao i osnovao crkvu Božju radi spasenja roda ljudskog. Ili, kao što kaže simbol veruje, verujemo jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, jednoga Sina Božjeg i Duha Svetoga. Prema tome, znači, ova emisija je namenjena ljudima koji su spremni da sa mnom podele tu perspektivu. Ja svoje mišljenje nikome ne namećem, isto tako smatram da je potpuno neprirodno da ako čovjek tu perspektivu nema, emisiju gleda dalje, on će samo gubiti vreme. A za one koji žele da saznaju šta bi bila pravoslavna perspektiva, ja sam veoma otvoren i nadam se da ću ovom emisijom dati mali doprinos razumevanju situacije. Zbog čega smo mi stvoreni u smrtnom telu zbog Adamovog greha? Pa mi sad prelazimo na neko pitanje koje spada u neku ozbiljniju teologiju. Nismo mi stvoreni smrtni. Čovjek je stvoren kao biće koje je namenjeno za besmrtnost. To se jednostavno vidi po tome što ljudi, za razliku od životinja, imaju osjećanje besmrtnosti. Svaka životinja zna da će da ugine. Slon ode na groblje slonova, mačka i pas kad hoće da ugine, oni odlaze, ali čovjek do posljednjeg trenutka želi da živi. Želi da živi zato što je namenjen za večni život. I to je osnovna intuicija koja nam je data u našem hrišćanskom nasleđu. Dakle, život je blagoslov, a ne prokletstvo. Dato mi je telo, šta da činim s njim, tako mojim, tako jedinim, za radost što živeti, disati, znam, zahvalnost recite kome da dam. Tako kaže veliki ruski pesnik Osip Mandelštam. Mi, kako kaže engleski pisac Chesterton, smo od Boga dobili najveći rođendanski dar, a to je dan rođenja, dar ulaska u ovaj svet, dar susreta sa životom.
Dakle, nismo mi stvoreni smrtni, nego zato što su naši praroditelji izgubili zajednicu sa Bogom. Zato što su izgubili zajednicu jer su poverovali đavolu koji im je rekao da mehaničko-magijski mogu postići besmrtnost. Zato što nisu poslušali Boga. Oni su upali u stanje smrtnosti i oni svojim potomcima prenose smrtnost. Međutim, kroz Hrista koji je prošao kroz smrt i vaskrsao, nama se daruje besmrtnost i večni život. Mi privremeno se rastajemo od tela, naša duša se od tela odvaja i odlazi pred Boga, ali u dan drugog Hristovog dolaska naša tela spojit će se ponovo sa našim dušama i živeće u večnosti, zavisno od stanja u kome je bila duša. Adam Mickiewicz, poljski pesnik, vrlo jednostavno je to rekao u jednom epigramu: gde će ko biti po smrti, za života će mu se kasti, kuda se naginjao dok živi i kad umre tamo će pasti. Dakle, ako u sebi razvijamo ono što Gospod očekuje od nas da bismo se uselili u Carstvo Božje, a to su ljubav, pravda, milost i sve vrline, a pre svega milosrđe, onda je naš život u večnosti obezbeđen. Obezbeđen je kroz Gospoda Isusa Hrista koji je svojom krvlju iskupio nas od zajednice sa đavolom, sa tamom, sa grehom i obezbedio nam večni život. Ako ne želimo taj put, a ima ljudi koji to ne žele, jednostavno svojim životom pokazuju da ne žele, onda nas Bog prepušta samima sebi, kao što i kaže na strašnom sudu: hodite blagosloveni Oca moga i primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer ogladnih i dadoste me da jedem, ožednih i napojiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i posjetiste me. A pravnici će ga pitati: Gospode, kad smo te vidjeli pa smo ti učinili ta dobra? Kad ste učinili jednom od najmanje braće, meni ste učinili. Vladika Nikolaj u svom delu Emanuil, gde opisuje čuda Božja za koje je lično čuo i posvedočio ih, pričamo o slučaju jednog sveštenika koji je na samrti ispovedio jednu beogradsku prostitutku. Ta je prostitutka učinila jedno ogromno dobro delo. Prolazila je pored nekog dvorišta i videla čoveka kako kači konopac na granu da se obesi. I ona je rekla: brate, pa šta radiš to? Kaže: da me pustiš, ja sam ostao bez igde ičega, propao sam potpuno i ostalo mi je samo da se ubijem. Ona kaže: nemoj to da radiš, brate, ja ću ti svake sedmice poneki dinar donositi dok se ne izvučeš i ne nađeš neki posao, nemoj dizati ruku na sebe. Iako je bila prostitutka, ona je u sebi imala duboko hrišćansko osjećanje. A bila je i verujuća. Kako je nju život bacio na te grane, mi ne znamo. Mi znamo samo da je Dostojevski opisao Sonju Marmeladovu kao prostitutku koja počela se prostituiše da bi izdržavala maloletno 3 dece svoje maćehe koja nisu imala šta da jedu. I nju je Dostojevski predstavio upravo kao lice koje je nesrećnog Raskolnikova od ubice pretvorilo u pokajnika. Upravo njeno hrišćanstvo, Sonjino hrišćanstvo, je privelo hrišćanstvo Raskolnikova. Dakle, ova beogradska prostitutka je imala očito neku takvu dušu. Ona je bila na samrti kad je taj sveštenik došao da je pričesti i u trenutku kada je pričestio, njeno je lice zablistalo. On nije video ono što je ona videla. On je čuo samo da ona kaže: Gospode, pa si ti došao, zar si ti došao da uzmeš moju dušu? Pa šta sam ja učinila? Ja sam samo davala onome siromahu neki dinar i ti si zbog toga došao da mi uzmeš dušu. To je suština. Dakle, njeno milosrđe prema čovjeku koji je pokušao samoubistvo, njeno milosrđe koje je čovjeka spasilo od samoubistva, odvelo je u raj. Prema tome, moramo znati da je milostinja ono što od smrti izbavlja, da, kako kaže Sveto pismo, ko siromahu daje, Bogu pozajmljuje i da će ga Gospod spasiti u posljednji dan. U tom smislu, dakle, pred nama je šansa za spasenje i besmrtnost ako u sebi razvijemo one osobine koje se od hrišćanina očekuju. Šta je potrebno za spasenje? Da je potrebna samo vera u Hrista ili vera i dela ili samo dela? Ja sam već rekao, potrebna je i vera i dela. Jer, kako kaže apostol, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, a apostol Jakov dodaje: pokaži mi svoja dela iz svoje vere. Znači, nije dovoljno samo verovati, pogotovo što ta vera često može da bude prazna i šuplja kao orah, nego je potrebno i činiti dobra dela. Interesantno je da je Dostojevski jednoj svojoj sagovornici sa kojom je razmenjivao pisma, koja je imala sumnje religiozne, rekao: znate šta, mnogi su imali religiozne sumnje i ja sam prolazio kroz religiozne sumnje,
ali vi probajte da činite dela hrišćanske vere i onda će Gospod videvši vaš trud da vam i veru dometne, da vam veru pošalje. Trudite se da živite hrišćanski i molite se Gospodu da vam dometne vere. Jer i u evanđelju se vidi kako ljudi jadni dođu kod Gospoda pa su slabi, pa su nemoćni. Onaj čiji je sin bio bolestan i niko nije mogao da mu sina isceli, padao i u vatru i od vodu, imao je epilepsiju, verovatno pod nekim demonskim uticajem, on kaže, dolazi kod Gospoda, a Gospod ga pita, jel ti možeš verovati? A on kaže, verujem Gospode, pomozi mome neverju. Jadan, namučen, neka vera njegova jedva gori u njegovoj duši, u njegovom srcu, ali on opet vapije i kaže, verujem Gospode, pomozi mome neverju. Svi smo mi u tom položaju, svi mi imamo otprilike takav plamičak vere u srcu svome, ali naša hrišćanska vera se uvek potvrđuje delima i pre svega delima milosrđa. Danas toliki ljudi imaju potrebu, vapajnu potrebu za milostinjom i treba im izaći u susret onoliko koliko je to nama u moći i Gospod će videvši tu našu milostinju i naš trud se svakako sažaliti i na našu nemoć u veri i dati nam mogućnost da kroz činjenje dobrih dela steknemo mnogo više vere i mnogo više božanske blagodati. Svetitelji su bili ljudi kao i mi, ali su oni čvrsto verovali u Hristovo obećanje i pošli za Hristom i onda su se proslavili. Postavili su dobar temelj i postali su sinovi Božji u ovome svetu. To je naš zadatak, to je smisao i cilj našega postojanja, pri čemu se često dešava da u potrazi za verom srećemo čudesne stvari u svojoj duši za koje nismo ni znali da postoje. Jer mi živimo površno, dvodimenzionalno, mislimo da je ono što vidimo očima i pipamo rukama sve, ali odjednom kad krenemo putem vere otkrivamo ogromne dubine u svojoj duši i vidimo kako Gospod obasjava našu dušu i privodi je sebi. Dokle dovodi rodnoverje vidi se na Ukrajini. Ovi neonacisti su pagani. Oni su mnogobožci, oni veruju u kult sile, kult moći koji im tobož daju bogovi. Priča mi čovjek koji se tamo borio, mislim na našoj strani, ali nije se borio sa oružjem u ruci, nego je išao tamo da radi kao novinar, kao reporter, da se dešava da ovi nesrećnici, azovci, desnosektorovci i tako dalje, kad umru, sahranjuju se sa umrlicama koji su ispisane runskim znacima. Šta je paganizam? Paganizam je verovanje da je božanski izvor i dobra i zla. Znači da postoje i bogovi dobra i bogovi zla i da jednima i drugima treba služiti. Dovoljno je pogledati samo hinduizam. Vi tamo recimo imate Bramu koji stvara svetove, Višnua koji svetove održava i Šivu koji svetove razara. Šiva i Kali, njegova žena, njegova ženska polovina su božanstva zla i uništenja. Šivina božanska životinja je zmija, kobra, kojoj se u paganskom hinduizmu klanjaju, a Kali je sva okićena ljudskim lobanjama i jezicima jer je boginja ubica. Vidjeli smo kako izgleda paganizam kod Azteka i kod Maja koji su žive ljude prinosili na žrtvu. Vidjeli smo paganizam i kod starih Grka, jer i kod starih Grka, naročito u ranijoj fazi, bilo je žrtvovanja ljudi. Vidjeli smo paganizam i kod Slovena. Sveti knez Vladimir, krstitelj Rusije, je bio paganin pre nego što se obratio u hrišćanstvo 988. godine i slovenski pagani su takođe žrtvovali ljude. Recimo, ubili su dva varjaga hrišćanina, svetog Teodora i njegovog sina, pre nego što se knez Vladimir krstio, a varjazi su bili vikinzi, znači oni su bili hrišćani pravoslavni, i pošto su odbili da učestvuju u paganskim ritualima, oni su ih žrtvovali. Videli smo šta je paganstvo radilo u ranom hrišćanskom periodu kada su Rimljani na čelu sa svojim carovima poput Nerona i Dioklecijana surovo i krvavo gonili hrišćane i ubijali ih. Zato što hrišćani nisu hteli da se poklone rimskom caru kao bogu. Dakle, paganizam je verovanje u podjednaku božanstvenost dobra i zla. On nastaje iz jednog dubokog dualizma koji u stvari ukazuje čoveku da navodno postoji uvek dobri i zli bog i zli i dobri bogovi i da jednima i drugima treba prinositi žrtve. Tako da se ja duboko molim Bogu da srpski narod ne krene
putem bezumnog paganizma i vraćanja u nekakav paganizam koji nam se predstavlja kao neka bajkica, nešto Perun, nešto Vesna, nešto Lada, nešto Svarog, nešto Tribog, nešto šta ja znam, Perun, Veles i tako dalje. I kao to čoban tera ovčice, baš smo bili srećni kad smo bili pagani. To je ludost koja vodi nacizmu. Nacizam je nastao iz paganizma, iz kulta Votana ili Odina, kulta Valhale, kulta Valkira, kulta Ragnaroka, posljednje bitke i tako dalje. I ovi nesrećni Azovci, desnosektorovci, Ajdarovci na Ukrajini, oni ginu verujući da će dospeti u Alhalu među velike ratnike koji tamo slave, piju, žderu i tako dalje. To je mnogo jadno. U odnosu na hrišćanstvo, veru koja nije vera slabića, jer ako je neko junak od bogova, to je Hristos, Gospod, koji izdržava mučenje rulje i najstrašnije poruge i probeđuje smrt, đavola i pakao, to je junačka vera. Ta vera je držala Srbe vekovima i Srbi nikad ne bi opstali da nisu bili hrišćani. Ja se iskreno nadam da ta vrsta nekakvog zanosa, pokazivanja metafizičkih mišića i tako dalje neće srpskom narodu uzeti zdrav razum koji su mu dali njegovi sveti preci. Ne samo sveti Sava i Nemanjići, oni su vrhunac tog našeg hrišćanstva, nego i oni koji su mnogo pre svetoga Save i Nemanjića primili hrišćanstvo i nasadili najbolju i najzdraviju biljku u srpsku narodnu dušu, a to je biljka ljubavi, pokajanja, poštenja, osnovnog osjećanja da će vaskrsenje uvek pobediti smrt i da srpski narod ne može biti pobeđen jer veruje u vaskrsenje. Vladika Nikolaj upravo to i navodi 916. godine kad je regent Aleksandar postrojavao našu vojsku za Vaskrs da im čestita i kad je izgovorio Hristos Voskrese junaci, jedan strani novinar je bio tu i rekao, kad je čuo onaj odgovor vaistinu Vaskrse, narod koji ovako veruje u vaskrsenje ne može propasti. Nadam se iskreno da će srpski narod ostati na putu vaskrsenja, a znajte, svi nacisti ukrajinski su pagani, oni veze sa hrišćanstvom nemaju. Ne kažem obični ukrajinski vojnici i obični narod, to su naša pravoslavna braća i oni su pravoslavne vere. Ali nacisti koji su tamo, ovi najgori zločinci, oni su pagani. Kad vidite njihove surovosti, znajte da su to SS-ovske surovosti, jer oni su imali nacističku diviziju SS-ovsku koja se zvala Galicija, oni su imali svoje naciste, Banderu, Šuhevića i ostalu bagru i oni su zaista nasledili taj nacistički surovi duh koji je vodio Hitlera, Himmlera i ostalu nacističku gamad koja su nanela najveće zlo Evropi. Ja ne kažem da ljudi naši koji pristupaju tom rodnoverju su nacisti, ali ako se krene putem paganizma, a to je put podjednakog obožavanja dobra i zla i obogotvorenja zla, na kraju će se doći i do nacizma, a ja to nikad ne bih želeo da se desi s mojim narodom. Kako vi mišljenje imate, na primjer, o Dimitriju Ljotiću, koji je jako bio blizak crkvi, a i drugoj strani bio je blizak i Hitleru? Ja sam o Ljotiću pisao i svima preporučujem knjigu koja se može naći na mom sajtu. Ukucate Vladimir Dimitrijević, oklevetani svetac, Vladika Nikolaj i Srbo. Ljotić iskreni vernik, antikomunista, ali Ljotić je bio na osnovu svoje vere da su pravoslavlje i rimokatolicizam jedno u žestokoj mističkoj zabludi jugoslovenstva. On je verovao da je jugoslovenstvo mistička sudbina srpskog naroda i njegove greške su poticale između ostalog iz toga. Formirao se pod snažnim uticajem francuskog političkog rimokatolicizma, francuske organizacije Action Française, i u tom smislu, iako je bio iskreno religiozan čovjek, to je potvrdio i Slobodan Jovanović u razgovoru sa Milanom Jovanovićem Stojmirovićem, rekavši da Ljotićeva lična religioznost ne može doći u pitanje, on je upao u tu zamku u kojoj je poverovao da u borbi protiv komunista čak i Hitler može biti saveznik. Inače, on lično je znao da Hitlerov i Mussolinijev i Staljinov put nisu hrišćanski putevi. 1939. godine on je objavio tekst Kazna Evropi u kome kaže da su Hitler, Mussolini i Staljin plodovi otpadanja Evrope od Boga. Ali kada je kod nas izbio komunistički ustanak, verujući da su komunisti veća opasnost od nacista, on je sarađivao sa njima i vladika Nikolaj je, koji inače pre rata s njim bio prijatelj kao sa religioznim čovekom,
prekinuo svaku vrstu saradnje sa njim. A inače, nedavno se pojavila genijalna, sjajna, blistava knjiga mladog istoričara Rastka Lompara, koju svima preporučujem, najbolja studija o Dimitriju Ljotiću na srpskom jeziku, koja se zove Učitelj ili farisej. I ko pročita tu knjigu u izdanju Catene Mundi imaće sve jasne odgovore na ovo pitanje. Pošto je pitanje složeno, ja sam samo dao osnovne konture, ali pozivam ljude koji žele da pročitaju moju knjigu, pošto je vladika Nikolaj od komunista i drugosrbijanaca optuživan da je simpatizer Hitlera, iako je od 1941. do 1945. bio pod nemačkom stražom za vreme Drugog svjetskog rata. Ja sam pisao knjigu još 2008. Oklevetani svetac, vladika Nikolaj i srbofobija, u kojoj se nalazi veliko poglavlje o Dimitriju Ljotiću. Preporučujem čitaocima tu knjigu, ali još više, ako su baš zainteresovani za Ljotića, da pročitaju studiju Rastka Lompara, Učitelj ili farisej. Da li je Hitler na neki način pobedio rat, pošto i dan danas vidimo njegove sledbenike dosta? Jacques Ellul, poznati hrišćanski francuski mislilac, 1945. još pre nego što je Hitler poginuo, objavio je tekst Hitler je pobedio. On je rekao ovako: zapadna civilizacija je ušla u fazu kada će hitlerovska sredstva ratovanja i vođenja politike biti masovno upotrebi. Hitler će vojno biti poražen, ali će ostati kao mogućnost u budućnosti zapadnog čovječanstva. I šta mi vidimo? Vidimo da je Hitlerova armada, recimo njegovih bioloških ratnika i naučnika zločinaca, ostala netaknuta, jer su u operaciji Spajalica, koja je sprovedena neposredno posle Drugog svjetskog rata, znači već 1945. preko 1300 nacističkih naučnika, od Wernera von Brauna do niza onih koji su se bavili biološkim ratom, uključujući i Mengele, mada se to prikrivalo, bila prebačena u Ameriku i na zapad, i oni su nastavili da se bave onim eksperimentima koji su radili u logorima na živim ljudima. Dovoljno je samo se setiti Kurta Bloma, koji je osmislio ono što se danas zove chemtrails. Još u Drugom svjetskom ratu on je bio lekar i general nacističke vojske. Njega su Amerikanci stavili u svoju službu, on je mirno živio u Americi, umro je 1969. a dočekao je da vidi kako se njegova sredstva koriste u Vijetnamskom ratu, kada su Amerikanci iz aviona izbacivali takozvane defolijante, to jest otrove koji su skidali lišće u prašumama Vijetnama da bi mogli da vide borce Vijet Konga. Isti je slučaj bio i sa japanskim ratnim zločincima koji su u blizini Harbina već negde u drugoj polovini 30. godina 20. veka napravili jednu opasnu biološku laboratoriju gde su svake godine oko 600 ljudi, Rusa i Kineza, podvrgavali najstrašnijim eksperimentima sa biološkim oružjem, uključujući bolesti poput antraksa i drugih. I preko 600 ljudi je svake godine umiralo od tih eksperimenata. Kasnije su tu u biološku laboratoriju ubacivali i Engleze i Amerikance, nešto malo njih. Međutim, Amerikanci na Tokijskom procesu, koji je bio ekvivalent Nürnberškog procesa, u Japanu nisu dozvolili da se sudi tim glavnim ratnim zločincima iz te njihove laboratorije za biološki rat, ali su Rusi još dvojicu bitnih Japanaca uhvatili i sudili su im na Dalekom istoku na vojnom procesu u Habarovsku 1949. godine. Podaci o tim rezultatima biološkog ratovanja bili su skrivani u ruskim arhivama sve do 2021. godine i prošle godine Federalna služba bezbednosti skinula oznaku strogo poverljivost tih dokumenata. U stvari, očito je da se Rusija spremala za otkrića koje čekaju na Ukrajini kada su u pitanju biološke laboratorije. Dakle, u tom smislu Hitler je preživeo. Hitlerova ideja nadčoveka, Hitlerova ideja više rase, nije bila Hitlerova ideja. Hitler je to preuzeo od Amerikanaca. Prvi koji su sterilisali crnce i mentalno zaostale ljude, prvi koji su radili eksperimente zaražavanja sifilisom Afroamerikanaca koji nisu ni znali da su zaraženi, bili su Amerikanci. Prvi koji su imali zakone o sterilizaciji mentalno zaostalih, prvi koji su uveli eugeniku kao rasnu higijenu, bili su Amerikanci. Hitler je to sve od njih preuzeo, nastavio da razrađuje, a onda su Amerikanci u toj operaciji Spajalica preuzeli Hitlerove zločince i nastavili sa tom pričom. Wernher von Braun, čovjek koji je stvorio američki raketni program, je u stvari bio jedan od glavnih Hitlerovaca, čovjek koji je radio na nacističkom, pa onda na američkom ratnom programu. Prema tome, ako se iz te perspektive gleda, Hitler je pobedio. To vidimo i sada na Ukrajini, kada hitlerovci
ratuju protiv svoje braće. Da li je Hitler pobegao u Argentinu ili je izvršio samoubistvo 45. Pa o tom pitanju postoje neke različite pretpostavke. Ja mislim da je jasno da je Hitler izvršio samoubistvo i nije samo izvršio samoubistvo, nego je i Šperu, svom glavnom arhitekti, dao nalog da uništi kompletnu infrastrukturu Nemačke, tvrdeći da Nemci nisu dostojni života ako nisu dostojni pobede. Šper ga naravno nije poslušao i Nemačka se predala i počela njena nova izgradnja i tako dalje. Ali što se tiče toga, te pretpostavke postoji ta knjiga Sivi Vuk koju sam čitao i tako dalje. U svakom slučaju niz nacista je pobegao, mi svi znamo da su nacisti sa naše teritorije, na čelu sa Antom Pavelićem i Maksom Luburićem, svi preko Vatikana pobegli u Argentinu. Znamo da je Martin Bormann pobegao, znamo da je Mengele pobegao, znamo da su ovi nacistički zločinci pobegli, znamo da su Amerikanci koristili za formiranje BND-a kao obaveštene službe zapadne Nemačke glavne Hitlerove policajce koji su držali okupiranu teritoriju Sovjetskog saveza. Sve se to zna, o svemu je dosta pisano. Savez Amerike i Pape Pija XII, koji je prvo podržavao Hitlera pa prešao na američku stranu, dobro je poznat. Prema tome, činjenica je da nacizam ostao, da tako kažemo, aktivan i da se on i danas projavljuje i ispoljava u ovom ratu koji pratimo. Kako je vaše mišljenje o komunizmu? Da li je on nešto doneo dobro u Srbiji? Komunizam je bio pokušaj da se napravi hrišćanstvo bez Hrista, to je antihristovo hrišćanstvo. Kad kažem antihristovo hrišćanstvo, stavljam to pod znake navoda, jer je nemoguće napraviti hrišćanstvo bez Hrista. Komunizam je hteo slobodu, jednakost i bratstvo, ali sa idejom da one koji se ne uklapaju u sistem treba pobiti. Kao što je govorio veliki ruski teolog Georgije Florovski, komunizam je posjedovao patos nasilnog darivanja sreće. Kao što imamo u filmu Davitelj protiv davitelja, ko neće da primi karanfile mora da bude zadavljen. Ta ideja nasilnog darivanja sreće krvavo je koštala i Rusiju i Srbiju, ogromnog broja ljudskih života koji su nestali u talasima revolucije, dovoljno je setiti se milionskih života koji su pali u građanskom ratu između crvenih i belih godine 1917. Poštovani gledalci, imali smo malih tehničkih problema. Nastavite slobodno, gospodine. Dakle, 1917. do 1922. to su milionske žrtve u građanskom ratu. Kasnije logori, koncentracioni, progoni onih koji drugačije misle, ubistva najboljih ljudi. Ruska državna komisija 1995. je objavila da je pod komunizmom u Rusiji stradalo samo sveštenih i monaških lica oko 200.000. Znači, ideja komunizma kao pravednog poretka bila je zasnovana na ideji borbe protiv vere, a tako nešto ne može nikada da uspe. Mi znamo šta je komunizam i doneo srpskom narodu. Setite se 4. kongresa Komunističke partije Jugoslavije u Dresdenu 1928. kada je rečeno da je srpska buržoazija hegemona u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, da su Srbi hegemoni narod i da se mora učiniti sve da se ta versajska tvorevina razbije i da se nezavisne države moraju dati Slovencima, Hrvatima, Makedoncima i Crnogorcima. Kad pogledate šta se dešavalo za vreme Josipa Broza, kad pogledate koliko je srpski narod izgubio svoje biološke supstance, svoje duhovne supstance, onda će vam biti jasno da je komunizam naneo veliku štetu srpskom narodu. To ne znači da ideja socijalne pravde nije hrišćanska. Zaista, vladika Nikola je govorio da je kapitalizam bezbožnički isto kao i komunizam, jer kapitalizam na vlast dovodi ljude koji imaju novac, koji su spremni da rad novca i profita pljačkaju i tlače svoje bližnje. Zbog toga je i kapitalizam, kao i komunizam, jedan put bezbožja. Potreban je hrišćanski solidarizam, razumevanje za bližnje kao bližnjeg, nastojanje da se napravi pravedni društveni poredak u kome će ljudi biti istovremeno bliski jedni drugima, sposobni da rade i zarade, ali da nikad ne izgube iz perspektive ono što je govorio vladika Nikolaj. Čovek iznad svega, a Bog iznad čoveka. Dakle, čovjek je najveća vrednost, a iznad čovjeka stoji samo Bog. To jest suštinska vrednost, kako je govorio vladika Nikolaj i kako je ponavljao otac Justin, hrišćanstva je u bogočoveku Hristu.
Dakle, ako u svakom čoveku budemo gledali bližnjeg, ako svaki čovek za nas jeste odraz Božje slave, onda ćemo se truditi da izgradimo pravedno društvo u kome neće biti moguće ovakve zločinačke socijalne razlike kakve postoji u našem društvu i u svakom društvu gde vlada kapitalizam, ali istovremeno to neće biti komunistički totalitarizam koji nas sprečava da slobodno mislimo, slobodno govorimo i tako dalje. Dakle, naš put mora biti put hrišćanskog solidarizma, jer i kapitalizam i komunizam su, kako je govorio veliki ruski matematičar i filozof Igor Šafarević, dva puta ka istom bezdanu. Da se vratimo na temu paganizma, neki bi rekli da je za vreme paganske religije da su carstva bila najjača, kao na primjer Grci, Rimsko carstvo i tako dalje. Pa to je sve smešno. Prvo, u doba paganizma Rim je bio jak dok je bila jaka republika, dok su postojale one vrline koje su Rimljane činile pravim ljudima, a rimske vrline su bile vrline trezvenosti, razboritosti, trpljenja i jednoga izvanrednog shvatanja da bez duboke religiozne moralnosti nema društva. Kada je carstvo postalo carstvo, to jest kada je Rim postao imperija, njeno zalaženje je odmah krenulo. Još je Oktavijan Avgust morao da se suočava sa teškim posljedicama raspada morala. Dovoljno je setiti se da je Oktavijan Avgust zbog ogromnog pada stanovništva, jer nisu htjeli da se žene, doneo zakone koji su naložili da ljudi koji su ženjeni i imaju porodicu imaju privilegije u biranju državnih funkcija. A Oktavijan Avgust je proterao Ovidija, pesnika rimskoga, zato što je pisao nemoralne pesme. Proterao ga je čak na Crno more jer je želeo da očisti Rim od nemorala i da Rimu vrati one vrline koje su ga učinile velikim. Dovoljno je setiti se Vergilija, koji je slavio Avgustovu vladavinu, koji je napisao Eneidu da bi Rimljanima pokazao da su oni potomci onih vrlih Trojanaca koji su izgubili Trojanski rat, ali su kasnije stvorili Rim i porazili Grke da bi se osvetili za poraz u Trojanskom ratu. Naravno, to je bio mit. Rimljani nisu bili Trojanci poreklom, ali Vergilij u Eneidi dao takvu konstrukciju. Ona govori o trojanskom princu Eneji koji je došao na obal Italije i čiji su Rimljani potomci. Dakle, Oktavijan Avgust je pokušao da zaustavi nemoral i raspad Rimske imperije, ali najveći rimski carevi pagani su bili ludaci od nemorala. Setite se Nerona, setite se Kaligule, setite se Klaudija, setite se čak i na prvi pogled umerenog i mudrog Hadrijana, koji je isto tako bio homoseksualac i čija umerenost i mudrost u spisima nije se baš projavljivala u njegovom svakodnevnom životu. Dovoljno je čitati živote rimskih careva, dovoljno je čitati Svetonija, čitati Tita Livija i tako dalje, pa da se vidi da ta slika neverovatne snage paganskog Rima uopšte nije tačna. Uzmite Vizantiju, to je država rimsko, istočno carstvo koja je trajala 1100 godina. Ona je bila snažna samo dok je bila apsolutno pravoslavno hrišćanska. Pa šta će pagani da kažu za Vizantiju, zemlju koja je imala prve univerzitete, najviše škole, sa zapada su dolazili u Carigrad da uče. Vizantija je sačuvala i spise Platona i Aristotela, sačuvala Eshila, Sofokla, Evripida. Tek kad je pala Vizantijska imperija i kada su Georgije Gemistos Pliton i njegovi učenici stigli u Italiju, kada je tamo formirana Ficinova akademija u Firenci, tek tada je krenuo razvoj zapadne nauke koja je do tada bila u senci vizantijske nauke i u senci onoga što imala Vizantija. Dakle, hrišćanska pravoslavna država trajala je 1100 godina. Kad je 1453. pao Carigrad, na zapadu nisu mogli da veruju, jer se verovalo da je Carigrad večni grad koji nikada ne može biti osvojen. Tako da pagansko poznavanje istorije kao i njihovo poznavanje religije je prilično tanko, ali sada se radi. Jednostavno ljudi su krenuli tim putem.